naamini mimi 99%, kama kila mwanadamu angekuwa ana uhakika kabisa wa kinachotokea baada ya kifo, ni either makanisani na misikitini kusingekuwa na watu, ni either wanadamu ungekikimbilia sana kifo. Kwa sababu natetea hoja yangu, imagine tunajua kumbe bwana ukifa kuna dunia nyingine inaendelea, wanadamu wengi wangepungua sana kwenye makanisa na misikiti. Unaona sasa hata nikifa naendelea na maisha mengine. Lakini pia hii inaleta maana kwamba kuna wanadamu wangejua sana, mtu kapata maisha magumu angejua nikimbia ulimwengu mwingine. Kwa hiyo kwa vile hili swali halina jibu la 100% la uthibitisho, kwa sababu hapa mimi nahoji uthibitisho wa macho hivi. Kumbuka kamera iliyovunjwa kabisa inahoji uthibitisho wenyewe kuvunjwa. Hatuhoji uthibitisho wa kuaminiwa, wa kuaminika, wa kuambiwa na watu kama vile dini. Hatuhoji hivyo. Sisi tunahoji uthibitisho. Kwa vile hili swali halina jibu kabisa, basi mwanadamu amekuwa muoga na mwenye hofu kwenye hili swala.